أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوشكو براي برومات من القدر بلند. از خوازم ایرو بچند دقا جوارا بحثا زواجا قیزین پچوک ایکو نبالغ بی آنجی قیزی کدو بن 18 ساله رهنا رشید نبی بکن. هونجی دزانه دناوا کرده دا افتشتا گله که روایی که میری کد قیزی خواه پچوک دده میرا دده میری بیر رضا قیزا خواه بزوره بزحمتی بجبر قیزا خواه دده میرا دلی قیزگی تونه دده کالی پیر انسان اختیار انج به پرا دده بقلم دده. هر وسان دوان دمی داویدا هونجی دزانن کو دناوا ترکیه دا هنگ تئولوگوم ام بی خودی گراوی خوجه انترکا ترد انیورسیته دا کنفرانس دادن جبو خاطری کو به ولا قیزا بچوک مرود کار بدن میرا انجی نکاح حاوی درسته لگورا قینا بالغ نبوه نکاح حاوی درسته. ما ام دخوازن لسروی مجاره لگورا رونه یا قرآن بحثاوی مجاره بکن و دوی مجاره بچوکتیا و قیزی خواه بچوکتی دادن میرا به پرانی لقیزو جنه کرده پر ظلم و زورداری حاتیه کرنه. دماتور فقهی مزاده که فقه تشکی دویجی آیت خواهی تشکی دویجی لگوره باوریا من فقه کو لسر ناوی دین هاتی نویساندنه نه لگوره راسیا قرآن هاتی نویساندنه لگوره وان متن عربی بناوی حدیث هاتی ضعیفا اسو اساسی وانتنه اسلام قرآن هاتی چه هاتی ورگراندن هاتنه تاواندنه تی گوتنی باب ولی مجبر باب بزوره کار قضا خواب بدمیره سدمیوی چیه؟ سدمی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عایشه دایی پیغمبر علیه الصلاة والسلام 6 سالی بی نشانی کری و 9 سالی چوی زفاف کتی گردگی پیرا کتی هم پیرا دخول جماع کریه. اوا اسو اساس بیا تونکو حضرت عایشه به 6 سالی نشانی بی 9 سالی زوجی لور حضرت عایشه بری به پیغمبر بزوجه بیه که در نشانی بو گوا درگیسی نبو مسلمان ابو بکر نشانی پارا زوران و حضرت عایشه گوا به پیغمبر از زوجیه کسی 18 سالی برجور نبی حتی 20 سال عمری ویه بیه. او متن عربیه ده بخاری و مسلم ده او متن عربیه که ورد به جگوتن حضرت عایشه هاتی روایت کرنه او هشام کور عروته روایت کرد. هشام مروه که مجیو تفله بیه. هشام جبر کن بیوی تورنه خوشک حضرت عایشه و تورن اسمای بلای عروته بیه ام به دهبر حدیثم حضرت عایشه و اف بوبلات و مصیبت آنها گش کرن سوی حضرت عایشه دوی عروت دوی هشام و ها گوتی. على كل حال قوات القرآن مزد که کسین کس قرآن بویژه قوا زاروکه که بالغ بو نای چاغا نکاحی فقه دویژه قوا زاروکه که بالغ بو ده چاغا نکاحی بالغ منچی کو خار زاروکه که لاوین آقیزی که قیزی تکف کراسه به حیزه سری به عدد سری نه ببینه او کوری که شیطان په بکنه به احتلام به به کارب منی وره امی جواره باسا 4 آیتا بکه زیاده درج نکن سوره نساء آیتا 4 6 سوره مائده آیتا 5 سوره نور آیتا 32 دا وک دیج گله که درج ده ام درج نکن خود تعالی بسم الله الرحمن الرحیم دو سوره نساء واد بجه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح بلا خو بدنه آیت وکیری صراحتن بکو شیروور سرور کنه دوی که هون یتیم الباوه هنن زاروک الباوهنن یتیمن باوه وان برن هون خادی دکن مالی ویل جمعنا هون وان انساننا بجربینن امتحان بکن دما هات چاغا نکاحی جام گاهات چاغا نکاحی فقه علماء فقه دوی چاغا نکاحی گاوا بالغ بون یعنی گاوا ایدی جن کل کراسه دوی آیت دا باسا چاغا نکاحی دکه باسا بالغ بونه و باسا عادت جنان ناکه گوشن کد کراسا باسا بالغ بونه دکه میشه باسا نکاحی دکه باشه باسا نکاحی د جمله داوید هم فهم دکه کو انسانی کو تی چاغا نکاحی دوی گره رشید به فین آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم بلا خوب ده گاوا زارو چاغا نکاحی لجمع هبو وهونجي قناعته ولي تشيبو هونجيشن وي قناعته دلي وارونشكو وانا رشيدا وي شاغي مالي وي واني لجمع بدوان برا او مالي خدا تصرفاتي بك هان دفردا رشيد بون چيه ام بي ايتيم لجمتي ست بزيول جمتي
ایتیم لجمته ام به زیر و مال و پریویل جمته هیه گاوا زاروک هاچاغا نکاحی تجربه کرد که وان کسانا دکاره تجارت بکه کاری بزن مزارر بزن به کاری به مال خواه مینا مزینه که اداره بکه خل و نخپینه و شاغی رشید بیه و شاغی چاغا زواجی نه وکنو علماء دبی اذا بلغ النکاح گاوا دما نکاحی بی ایکو گاوا احتلام چید و پیره ایزا احتلامو دبیجه اواتش اکانه رسه وانا شیروه قرآن کرنه قرآن لگورا حدیث زعیمنه لگورا متن به اصل و به اساس قرآن تواندنه حال بکی گره او متن عربی لگورا قرآن ور تواندن مخابن علامه ما قرآن لگورا حدیث زعیمنه لگورا متن اصل و اساس وانتون بنابه حدیثاتی تواندیه دفر دا ev ayette dedi nişandane ku em bivêjin zevaca di İslamê da sînorê zewacê ji sînorê qanûnên beşerî pir çêtir e. Qanûnê beşerî divê 18 sal. Gazarû bû 18 sal êdî her tiştê dikare bike. İslam jera sînorekî dananiye jera em bivêjin yarekî danî, pîvanekî danî. Zarû dikare 17 sala 17 saliya xwedê reşîd be. O henüz zarur henüz dikare bibe 20 sal jina reşid ne bu be. Le şerti ku bi zevacı dibe reşid be. Gava hatta çağa nikahı çağa nikahıcı ev ku zaruke ki kare be mali xwe idare bike ev çağa reşid buni ev çağa zevacı. Le mixabin gava tur fıkhi mezedike dibe naxir qizike gava balık bu kureke gava balık bu hadi çağa nikah eva Kur'an usannabi. Ev şiruve insanayı çünkü iza belagun nikaha tercüma ve tefsiravi devi fein anestum minhum rüşda gava ve hunje qanaata ve leşi bu reşid bu ve şagi dikare var zavacı ham bu gora ve ayeta sure nisa ve şagi zaruk ki reşid ne bu zaruk ki akıl balık bu biji her reşid ne bu kes nikarı bede zavacı o mellik o marid barı mar ne dürüste. Ev kesi ku dve mara wan dürüste hatta ulema İslami sevci di ihtilaf ede hineke gote ev nikaha nave. Ev ku dve jide desti wanda tu delile ki tu ne jkhiri em beve mesela Hazreti Ayşe ev ji iftira ile Hazreti Ayşe ku Hazreti Ayşe şesali zevciye. Ayeta çare sure Nisa direceğim. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة دفيجة أم بفيجن قاوا هم بجنارة زوجي مهروان بخوشي بدوان نساء دفيجة قيزي 18 سالي نا قيزي 10 سالي 15 سالي قيزي 10 سالي 8 سالي 6 سالي حتى 12 16 سالي قيزي بچوكن زاروكن نجنن قد تعالى دفي قاوا هم زوجي جن بس نساء جن نساء قاوا تقو jine akıl balığı mezini ku her teşri dizanın ku reşidin divi avan mehravan bidini meher bidi pera zevci fe in tibna lekum an şeyin minhu nefsen ev jinakum pera zevci ve meher day ve jiniki ji kefa xwa ji nefsa xwa bi nefsa xwa bi kerema xwara kırd hineki mer para dave fekuluhu hani'en meri'a ve mehre be norşijani bi keyf xwaşî bixwe. Zaruke ki hina ne bu 18 salî, hina ne bu 15 salî, 10 salî, 12 salî an jî binê ne salî re hina balık ne bu be. Gava zewcan o mehra wî gir. Ew jinika çawa dikare mehrê bide mêrê xwe û çawa jê fehm dike. Ha demek hani ev ayeta sure ayeta çara sure Nisa ayeta em 6 sure Nisa hebdû digire. Xwedê Teala devê gava hevçaxa nikahê hûn qanû bû reşîd malê hûn para bide her wisa jina ku hûn mehrê dide divê bizan bi mehr çi li ser teserrufata li ser mehra wî malê wî milkê wî hebe karibe bi kêfa xwe merê xwe nek bizivîrîne. Wê şerî zarokê hûr vê teserrufatê neke bana delîl û îspatê wê yekê ku Kur'an xîtabê aqil dike em bivê kesê ku aqilê xwe dibin ronaya Qur'anê da nexebitîne wê here bi hedîsê zayîf bi metîn erebî bigire û li ser navê din zulm û zordarîkî mezin li qîz û jina bike ku qîzê xwe piçûkî bide mêra. Her wisa Xwedê Teala di sureyê em bivêjin
Sure-i Maide Sure-i Maide ayet 50 diyeceğim. Vel muhsenatu minel mu'minati jinin ku xaparastana vel muhsenatu minellezine utul kitabe her vasa jinin ehli kitap iku beriya ve mekteb dayo min qablikum utul kitabe min qablikum beriya ve mekteb dayo na em jinin ehli kitap jinin xaparastana jizne kariye jfuuji jpisi diyeceğim. İza ateytumuhunne ucurehunne muhsinine gayre musafihine ve la mutahizi ahdan. Dibece gaba jeni ehli kitap jeni Müslümani ku xaparasını jizene kariye gaba hun mehravan bidin ne jibozana kariye ne ku huncan diziş xora doz bigir hun tkar mara bizewj. Divir da muhsenat ev jina ku aqil balığı dikare bi keyf u kerem axwa zinyay neke. Yani jî gava karbe bike dikare bike. Ya qîze ki 6 salî 7 salî 12 salî çawa xwe dikare biparêze ev ayet jî delîl îsbete ki kesê ku dizewicî gerek kesê ki karibe xwe ji pîsê biparêze. Ayeta Sûre Nisa, ayeta Sûre Nur, ayeta Sûre Da. Xwedê Teala divê ve enkihûl eyyâme mîkum ve's-sâlihîne min ibâdikum ve îmâikum. Divê jî hûn ezebê xwe bizewjînin. Jin zewjî mêrê xwe berdê bî a jî ne zewjî. Qîz û xortê ku wê ezeb hin bizewjînin. Ve's-sâlihîne min ibâdikum ve îmâikum. Kole û cariyê wê ku salih e hatine çaxa zewacî, xama zewacî, xortê keçê ji zewacê re divê wan bizewjînin. Ne wisa bêje divir da em bivêjin divir da dîsa ew kesê ku divê we's-salihîne ew ê ku ji zewacê re dibin cimayê dizanin, hezkirinî dizanin, xweşiyê dizanin, evînî dizanin, eşqê dizanin. Zaroka 8 salî, 10 salî, 11 salî çi ji eşq û evînê dizane? Çawa salih e, çawa hatî çax û xama zewacê? Van ayetena nîşan dide zewaca qîzê piçûk kesînlikle ne durust e. Melêk û mehra wan bir mehra wan ne durust e. Lewra kesê zewjî du kes jin û xort e. Gerek qîzî qebûl bike bi riza qîzî kêbe û gerek xort qebûl bike bi riza xort be ne em bê bi zor û zehmetî bi çawa ku feqê da divêje. Ji ber vîya li ser mesela bav weliyê mijbir İmam Şafî gotî bav kir qîza xwe bi zor bidin mêre bê îzna wî li ser vê îştihada hanê zulmeka mezin li jin û keçê Kurda bîye vê tiştê nekin ev görüşekî ev nêrînekî îştihadekî ne cîdayê. Selav û rêz ji we re vêya guhdarî kirin ji pav re bike.